Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va préparer ensemble un gratin d'aubergine. J'espère que cette recette vous plaira. Azul filaoun, marhaba yiswen ala chaniw, عسلامة ون إيوذي قلان مرحبا يسون إيوذي ديرنان ذي جديدا. هكني دني غاسا قد نخدم لو gratin نباتنجال سارماغ la recette تاوني دي عجبنا قيمو ثيدي. On va passer à la préparation. Là, on va préparer une sauce tomate. Je prends une casserole, je mets à peu près 2 cuillères à soupe d'huile. Je rajoute l'ail. Vous mettez beaucoup d'ail, n'hésitez pas. إذا قد فرثا كاسرون تري غاس الزيت à peu près 2 طنجاوين الزيت مقرانين أسر نوغ تيشيرت مي باغ كونط حاول مثاس تيشيرت خاطر باذنجان يحمل تيشيرت خمسة ما 5 ما 6. Je le laisse quelques minutes à feu moyen. Et là, je rajoute la purée de tomates. Voilà, après, si vous voulez râper les tomates fraîches, c'est comme vous voulez. Ce que vous avez chez vous. Je rajoute le sel. Toujours à feu moyen. Du poivre noir. Du thym. زعترة. Je mélange et je le laisse cuire à feu moyen. Et ensuite, j'ai coupé mes aubergines en longueur, pas trop fines, pas trop épaisses. Je mets du sel et je les plonge dans la farine. Comme ça absorbe pas l'huile à la cuisson. ذاكي تقزمم في باتنجان كنت استغزير وتقزمو ثارة ذا زوران نضا رقاق هذه اللي كان ذا الماس. Et ensuite تقلوم أترمثي الفارينة ما ترمثي الفارينة وكنو يتسارى الزيت ما تسبو ما كاكي الزيت دايما أثنر باتنجانا أثنر داخل الفارينة إوا كني ويتسارى غطاسن الزيت مي غندي قلاكا كاع ترم ثار تسكسوت إوا كنا ديودوم ما تجم ثاكني واحد 20 دقائق أو كنا ديودوم. Et ensuite on les place dans une passoire et on les laisse quelques minutes. Vous voyez l'huile? Voilà, on le laisse comme ça. Là, je vais préparer juste un peu de riz dans l'eau et du sel. إذا قاعد تسبوغ طوح الرز مثلا نوغ الملح. Voilà la sauce, elle est cuite. Maintenant la sauce nardine pois. Là, je prends un saladier, je mets la viande hachée et je rajoute le riz. Voilà, dans le saladier. إذا قاعد تفرا saladier تخدم شطوح la viande hachée وكذا رز نيتسبوغ داخل البوامان. Voilà, je mélange le tout. Je rajoute le persil. إذا قاعد نشطوح المعدنوس.
du poivre noir. دقا سرنوخ شي طوحي فلفل افريكان. فوالا شي طوح كان. خاطر ديجا لاصوص نيت ساعة الملح ساعة فلفل افريكان. Là je rajoute l'ail en poudre. دقا سرنوخ تيشيرت ثني يزضان. Je mélange. دقا ترويم كلش. Là je prends un plateau qui va au four. Je mets un peu de sauce tomate au fond de plateau. أستفهم المول نوين السمير مشي طوح لاصوص توماتا كيني تم زواروث خموثس كان شي طوح تم زواروث. J'étale ma sauce un peu partout. Et ensuite je place mes aubergines. Voilà, comme vous voyez sur l'image. Et ensuite تسرسم باتنجل نون هكا سفلى لاصوص كان طوماطيش هكا نسوالي ما إلا فيديو ياكي. Ensuite, je dépose ma farce sur mes aubergines, comme vous le voyez. Voilà, la viande hachée qu'on avait fait tout à l'heure avec le riz. Comme vous voyez, la viande n'est pas cuite. Là, je rajoute un peu de sauce sur la viande hachée. Je rajoute un peu de fromage. دقيقة كنت ولا مرني غاشي طوح نطوماطيش سوفلا بويسو مني لا فيوند هاشي نير et ensuite اشترنو سوفلا افرماج مو تحمل المرا افرماج وسرنو ثرا فرماج c'est pas obligatoire. Et là, je couvre la viande hachée avec une autre tranche d'aubergine. دقيقة كنت ولم أسرنو سوفلا لا tranche نظن نبتنجل شغل تخمم comme un sandwich. Et je rajoute la sauce tomate dessus et un peu de fromage. Si vous aimez pas le fromage, c'est pas obligatoire. دقا السفلة ترنمث طماطيش سفلة الباتنجل اللي نكونت ياس ترنمث فرماج موث فغامرة فرماج وسرنو ثارة. Je rajoute du thym, et ensuite vous placez vos plateaux au four à 200 degrés pendant à peu près 15 à 20 minutes. Voilà le résultat final. 20 minutes après, le gratin est cuit. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager et abonnez-vous à ma chaîne et activez la petite cloche pour recevoir mes prochaines vidéos. À très vite sur ma chaîne. متى عجبوني la vidéo كي وتسو ثرا سلو لايك سلو بارتاج ماذا كينوني دينير جاكون ذي الهنا تلويث على فيديو نظام ما يبغى وحنين ثن ميرث.